Uwahat senong wa burom, wa mal uwahat senong udang ru udang yiu kiruba yang senong katau, yang kia kacon yang senong katau ko yang pi. Uwahat senong deti wa burom, udang dep umal uwahat senong hadiwal dep. Haji sikit alpuyo umal uwahat senong, kalau wile MDC da enca ka anjing ngau sok MDC uwahat senong. Da risanya bat kacnong urok ka video biang biu bosam umal uwahat senong muthmi yang i. Udang yiu kit uba yang senong katau. Dewa buram lang iu he ini waka Valentin sila upa santa boti berius. Ki wahat senong waper ini wem du hat senong telu wahat senong laterki ki sekretari senong ki wahat senong ini bukan mahal wahat senong ini lambaklah hagani ka khasan ligi senong yang gani ka constituency khaso mut ki wahat senong wem cengah. Khaso mut kis ketris nong em wo kasaninga dan ubi bolai te mewo bud utel bolai hanong stinda mputik thao chunu thao la hanong sni te khuble sibun yapi ki pai ba inong kasan wo maya nga haperti wo kjam wo tha la de e phi gasngi yong phi kasngi go bon kam bon jam khamtang inong bendong la khai suru la kin osngi gi andre klem salia klem bunut de egi rasingki dawan lasndran na walabot langgi yang akaw kandidat uyong ki hagani khalimat khuble sibon sachi sani phi ublai ugar khu godo phi hawaro ilyang jing imutmu bhang phi ublai ugar khu godo phi yo cha yo yo cha inang yo bhai phi kamai ka jing i bat wakar pang ible yak chnong tong seng thai sarang wa am nai ta na pring sudong wa ap yang ni kadong hong wa klami nei ni kwa abu jinglewi hawa jet i yakidong mikmat nado MP hado LA hado MC kwa i wa abhaga bor sanchar mo kwa jet i wa mahaga opposition mo ngaya waro kwa i haga bor sanchar yo ite skim mo pura yo wanra chagi thain wa i to yara i te ka LA hajisket persang baik bebe ka prekha santa hadre dang program wa citai sementriang dang be ya ju program yang ki witwan ke MDC hadre yulti kan halabar siang lane ha lelat yulti bai wan ga ta ya satu baklai ki trisdang tok siang wa MLA himen emgon ta hachwa poi segi betau kelama pan map ana yang i kam ki than web segi than kwa nga khasan snem ganti daman kau MDC sini dapat job buram hinga nagani ka than ngam pa urema yo kun mui te pa urema ta kamaklam klem akore te chikten wa da klima ya gani ka kurimo maya de ni debun ulai ki khalo chimit postai siap wa kata khandro gular benga de e kayi wa purbanite jo ong gakten wa he kiwarim ong ki hawai chong wa kurim jo em mai ke like ti like jat like thalai like ten jo yeyut andre kajima ya ujur go to mandong arsen tip to man to phi kai wa he andre hagani ka sen hagani khalimat kada dong sagani ka begna ka warim yonga ngai awa kajing dong arsen jan dang penjanai cucu iya kajing maya hawa poya hakasen kwa ar te pralok kawa on tu kwa iwe haka bor mo kwa uchong haka opposition mo ka central government hakajing ilam yo modi u prime minister i katu la lesen so iya gani ka kam sanchar hapo kari indiang i dapat kelalu du nadong hadong kadwa iya wala namdi iyo kango dakso iya kata ka bor semen hakti kakate yoi tang hadil hi ka bedep khanani wa he ini dang dep nyau bon itu ka kongres da penying kandidat wa hawaro ithau handre manjiru ko handre lada pai lada kelibi ka NPP le NPP ka mau penying kandidat ko itu ka en ngajing sautu ungkam mau penying kandidat ko ka kamte ka maklam swat na wa he sendak lem netri indi pethanung khidi ka kamte haka Meghalaya ka state Meghalaya ngang yong ngang phi
ka NPP hakaji lam yaw simastar wa buromi da senchar gila atem arwat katu ka MDA tu Meghalaya Democratic Alliance OR hagadi hakaju la hapa JSDC umatham bo siwat da namano kausi em haki house nem kanthi sans nem kanthi lakhat wis nem katu ani thad plus ga sa system lakhat wis nem kanthi tagi ge ta gosong question atuki mem thau di wikni ge bor sanchar ha district council ha state government ila ha central government la dang hini nga wa yunai dang e ha ile ge buma modi wikni ge bor sanchar ha ka state ila gamjo ha ka district council ila ga jo e kan gam te nga phi uma thom chiwat o heporo mananga kau cm kau no ilam nya baje SDC o tang ka kam deputy cm la puyoro o dang manu em la ni ki post chairman o fer nganya wa hagani ganti lada elat phi pai ba o maya nga hagani ganti nga em ga thong nga uyok so ya kata ka chuki wa juk so em ga jikr men nga em ga thong nga so ya kata ka chuki wa juk so kan kam te hagani kapor nga karpat e bhi kam ki pralok o maya nga da dong biang achakani ka thain wa dong achakani thain absent la klem penro api na kapor sa kapor ilok o maya nga din ista klem MDC na kapor sa kapor ya siya mi di chadi do di jokur inga na kapor sa kapor siya baha mau dong biang si em kami meubru o ya lok o jan o jo i kat kam te harangkat da pihak biang iya kani ka constituency kapni de jan biang kam de di sini kat kam te penmani nga penboy o donot mesin nga wan biang acha kani thain hakasen gawaan haka di kapor aku kelam kami nam wa kawan TV da ongi emi do songut ki kandidat wile haka di kapor jar ki parti jar ga nong rim ha ka bong bi na liang ka SSPDP ta endam choi kelam le ba ta sa mem dius nyau kerhu lani ongi mem klade sekni lomba lomsan yang isini kan te ki le teli ki kandidat lani lenu ki kandidat hadi por udang siabi upra dang siabi tertau na kapor sa kapor kabong ni terta sa serok celti sengken penauri ka sarkar ukhang lat ya di ulamen ngai bi ka parti BPP ngero abi ni ka parti BPP to ka ukhang lat ya ka par ha ni ka thain wo mya yo ngang hi ubar den lani ka kong ka khalas bon la siyaw ka tos ki klamiting po YouTube po update mana check po YouTube siapa kibo ki ublay hakamat bo ki ublay hakamat ijay peduluh den onggi hanre nga ko ong hanipor ngahi nga saben nga ublay jubo hakamat ngahi nga saben bu ublay po donod nga pitibam no siyabi kiwa bo ublay hakamat nga hi iter po to ibru wabiang waro nga piki kristal na ni umtok kristal no umtok kristal ki bo ublay hapo ijig imong ki hapo donot masen ki kap tap i kristal wari oji ka na kapor sapor ibo ublay hadonot i ublay uptiluti i uilam luti i bentham ti i kakam te ka jimun mut wang yu bo ublay khamat nga phi ka te bum em no rim bum em jibut ki gi yela kakam te hagani kapor naliang ka BPP to halas bon ita da telu ngau ai phi gani dan hi ka VPP thik kam kitu ki kro hepor waslang sedang slap thameu hap ya ke kilom ki pedeng ki tluwa ki rit kiria ki wa doi ki wa he ki pa ki dedep ne te hakani ganti ngau ai phi ka VPP bari de pani election amnesty ngau ai phi nga hi nga semen jan mem thau di unang terta lanau ki ka VPP ka maju ki ko kakam te ngau ai phi mem jibut hi yang ai phi ukarchani ya kita ki parti ko mio ya ka borsun char tipchi bai ka NPP to yelam ya ka EC hapo ka JSDC kakam te na liang ka kongres kamju ongi yo phi ka yi ko jia bat ko wadau jia nado ini wala de state me kaliang i yo ki songut leni sangut oro ite di biar lut ka katu tahaka ju urkom UMP wa burom ex MP wa burom i da rem MP de le election MLA bat kayi woman da sa tempat haka kantai
Tadi ni tay iu ong ni por pralok umaya. Jang la dakali uiu merat waju hui ya ka deu bang ta prai. Deu prai ta bang. Uiu merat mai man kamte. Aku aktif na pigi he ko em ni. Sao. Ngawai him to pedisrem yu pralok to kedau yu pralok wile daga kongres. Wano haden wada mana kau si em wan senga karpat nga diong bru. Sao bahama hirap inga kami nga tung kami nga boni kono yo pusekon. Sao ay o ni bahaju kasano nga hipor hakatem mo kong war kasano nga jubud nga. Jo yelay nga hawalal ti kam election. Bat haden ite wan lakarpat nga dayong bru diong belai karpat nga. Kab Abu Hilda nga jukut mo hawa em kita nyong le bahai hap temu kalian. Ta uni wahe wanhi manu ta unong haram ya unong le bah. Ten ki wari moja ten ki wahe angki ununu haram ya unong le bah. Klem araten po cha jigjot. Maraten nga onu wahe po cha jigjot. Heji porla kabuduna sang hajar kata lampu na po district council wa thabu kanong kre daga mesin wa kulo yang daga mesin ko bahayang thungkre o yo pusai ni kon khadwi kan argut hanre no he bai bai urusan wile persawa ngaw ai phikle marate nuni tip chinupo klem pep khadbe takar gamte to yung ingaw abi putken moy phi hagani kapor wa jan moro I la da mani wastat la da mani watip la mani wabila sanni le pacha sanna da tanju bor wa kinang le bha nga phi blai dalilil mkur yang ngai phi kan kamte hangani ka por paralok nga kwa ubo phi ya ni ka mat puson haga ju bor komla ka district council kan ni ha hepor man nga ka si khasan sistem chwa emikin ten go andru hepor ma ham kate ka fine ka ke central scheme go he amyo ha mani jis khet kate ha ti por dang man mesi dang mi kate ka 11 finance ka 12 finance kete duda ye kasan pelat ye kasan lak ha ka bi kasne bu yo ai kat kam te kata kasan lak mandai bahai ka ha ki arbsur santli gisnong emo yo le hajar wisdom emo yo sub hajar wisdom emo yo sub hajar wisdom re kaum manate daki kelur ke central scheme daki kelur haga sistem wi mesti na central scheme kat kam te kini ki amsi woman hakani ga jumani kini yok yo samye kata central scheme ki diang kelur ya ong than ki ya abthar ong wa heti por wa meu egi ngaw ai video chi la check hapo district council wa gayi kata central scheme yo impalat ila sanrulak ha system yo kat kam tela di ba igani yo ide simpai khana la ni scheme ki footpath ong mula ha takwa ong phi ha gani ka por pralok umaya nang mi kisnem ki khon ginat yang ang phi snu yo start snu watip hi ha heti por wa manam si khan rus nem chwa chaden arban rus nem chwa chaden wa kat wi wala patsang ubo ya kita ki khak jat nga belumala ka bahag di song nang em lagi sidang bum em tayulu tia em gi sidang bu eu yo ya kita ki nongkre sarkar dak tinga upun orlong hari wadawan tandre nga naliang heti por api UMC ko rap yo bon mutukre hapo district council hapo JCC nga api nagadi ka thain Eastern Hills district I ada batabi nga to war poj khamat hakat tagaliang tukang tungkam tungjam kat kam te hagani por ki pos ke wala hapo district council kauman kat teptit lenya pratris nem wamcha di darai ka isi wam hadu tukre eb ki kamalis pa nya phau dunaso spa tli ki pos nga yawa harni ranti lade yo lati lade lati ngao joba wai ni pos da poi chaki stong thau wa peru yo phiang ngam to doi ngai iu yo da kini khasana ar phau dli wi wa disi kat kamte la ngana liang ngakular wa upasang ura ya kini la neubo kat wi la hawaro isdong hapo kini thain nyong I te pralok dang em kini ting na wai be kate ta khut wari phi kilok ko maya ham perset e ke bodong phi ham perset e ke bodong phi ia to la bakla phi ijo iu ong phi
set atau job FDC han ber kam bona piu ang aram kam bona chong dong datikna kam kat kamte elat yang ni ka party NPP WM ka borsan char wan ra chipon ba keskimu pher ha ka tangi ka party NPP UB katem ka Congress keno ka VPP keno ka yidau wa ka ni ka party to ka party wa daw ku chu chikapat hagi sansnem hagi pausong dawan kat kamte kini party wa khian tisar ki ya man siman ki kam ni klem ka bor haki hagi jing long nong mi khamat angki kat kamte kat tang klam ki ngangai yang janla da amne upoi da khana ki skimu peru wan ra ke uni usrok yang kadi ka lat setengah saya punguro uni house name 8,000 ludet kena bukre kamu pat yoluti wa kani kibru ya bahasa kani ka thain klem pe pi uyo i yausro ko bha ulai wan kit ki mario ki national chaki yaw peru ta kat dang bhagi kam ko sarkar kat te dang jor ke jingcha keno ya kani ka sarkar penete daw ham up ya dang keno yang go bon walang ki parti peru ta kat hap up le jikno parti o fer chemi ka nang rimo kani ka parti wa kat na ongela ka parti wa ithanyo kani ka thanyo i sagni thai po ka mekhalyang i ibrudang maya dang sangi ka kat kamte ha kani ka por la ngayuti wa klem arten wo ebi ya ka taka mesin kulo yang pi ya ka taka mohon siarang pi kerchat teli telan hinga ha kani ka por yo chukri bhi kami por chwa yo chukri khoi man sudi bhi yo wanra ya ka suk sai yo wanra ya ka par ha ka thani kat kam te kar pa bhi gap ki pralok wa ha ga bhawi tarik ham bon not ya ka si yang bhi ham pat sep roi ka bon yang bhi dewa poi bhi chaki police station bhi dewa panha bhi ya ka sap hor share mohor pang bhi he dur yo ka sambol lang kot oman ka sambol ka yang nang wa iyo poi chakthong yo yakmen lang yo sabha lang yo chukri nam ta ka jai bro yo chukri nam ta ka ni ka thain ng i ka constituency dinik te mo khadiak chop ko o ang lang listen le wat ha ka kot publish bun chejar mu ipi wala